Canlı kayalar. Бақчасарай etrafındaki Karlı деген koyde Zemine adlı bir kadın yaşaydı. Zemine'nin Şerife adlı birden bir kızı var idi. Zemine kızını candan ziyade sevi ve her gün sabah onun saçlarını örgende ana kızçığını tatlı sözlerle okşaydı. Halk arasında ananın sevgisi baladan evvel doğup ana ölgen son sevgisi kala dep nafle aytılmagan. Vakit geçken sayın kızçık östü, buyudu ve dülberlerinin dülberi oldu. Evlerinin yanından keçip ketken yigitler ondan közlerini uzalmay ediler. Komşu koyda Topal Bey degen zengin yaşaydı. Böyle at ona topal ve çirkin olup doğanı için berilgen edi. İşte Şerife'nin dülberligi hakkında Topal Bey de işitip kala. Eşitken son bu dülber kızını özüne kadın etip almak istey. Günlerinin birinde Topal Bey Karıl koyune hizmetkarı Mustafa'nı yollap, Zemine'nin kızı gerçekten de aytılganı gibi dülber olganına emin olmak istey. Mustafa koyga kete, Zemine'nin evini tapıp, isar artında kızını körgende, sanki dersin ayakları yer içine kirip ketken. Yerinden kıpırdap olamay. Akşam olgan son Şerife anasına, "Anaçığım, men bugün pek korktum. Evimiz yanına tanış olmagan bir adam kelip toxtadı ve çok vakit bana bakıp turdu. Bakışını içte beğenmedim. Komşumuz bu adam Topal Bey'nin hizmetçisi olganını ve bey bizge Kuday berecek olgandır dep aytты. Korkma kızım. Olmayacak şeyge rahatsızlanma karılgaçım. Men seni bu yaramaz, zulüm Topal Bey'e hiçbir vakit vermem. Seni koyumuzdaki en dülber, en merhametli, en akıllı yigitke akayga veririm." Anasının okşavı tınçılık avada birden esken salkın yelçik gibi Şerife'ni tınçlandırdı. Lakin Mustafa kene kayttı ve Zemine'ni yolda korup, "Beyim hakkında kızına yaramay şeyler ayta ekensin" dep eşittim. O gibi dülberge yaş fıkare değil de onu korçalay, aybetley bilecek zengin bir akay gerek. Kızın ipeklerde, altınlar içinde yürüyecek. Onun hizmetkarı olacak, tatlı paklavalar aşap şerbet içecek dedi. Zemine evine gayet telaşlı alda kaytkan olsa da kızına duydurmay onu yuklamağa yatkızıp yanına otura. Dülberligine bakıp toya almay. Şerife tatlı yukuda eken ama sabaha yakın hucur bir tuş korup uyana. Halk arasında ise sabaha yakın körülgen tuş ille olup çıka eken degen inan var.
Шерифе ise түшінде мына не көре. Оныңнен анасы артындан нефретлі Топал Бей қуалай, олар анасымен берабер бар күчлерін топлап қачалар. Бей исе әп яқынлаша. Ана бала қаялар янына келіп тоқтайлар ве оларға мерхаметсіз Топал Бейден сақламаларыны рижа етелер. Қаялар оларының рижаларыны іштіп, ана баланы acılar ve taşqa çevireler. İşte Şerife böyle түш көре. Sabah açılғанынан олар kimdir kapılarını бар күчінен қаққанын eşittiler. Bu yaxşılıqqa degiledi. Топал Бейнің yollаған құдасы келген. Земине құданы қуып ибере. Екінші күні Топал Бейнің өзі садық қызметкерінен берабер келіп шыға. Земинені татлы сөзлерінен, зengin бақшышлармен қандырмаға тырыша, ләкин ана айтқанынан қайтмай. Топал Бей ачулана, ата тұта, қадын огыне қамчысыны саллап, түшінмек үшін бір күн берем дей. Егер ақылыңны топламасаң, өзіңден көр, өзіңнің де, қызыңның да көрежегіңіз бар. Топал Бей атына мініп кете. Ана бала исе ағылап қалалар. Кімге барсынлар? Белалары ақында кімлерге айтсынлар? Әр шейге қадыр олған бейге кім қолыны көтеріп olur? Саба земине азбарға чықа, yolға бақа, анда тоз думанны көре. Топал Бей ве оның қызметкерлары ат ойнатып келгенлеріні аңылай. Земине евге чапып кіреве, не япайық енді қызым деп сорай. Шерифе қорқудан қатып қала. Земине қызыны қолындан тұтып, evинден çıkıp kaçmağa başlaylar. Evlerinden derege taraf yılan izi gibi bir sokaçık бар еді. İşte olar anda çapıp keteler. Topal Bey kadınlar kayda kaçıp ketkenlerini anlağanıyan olarının артından kuvalay. Ana bala korkudan kaltıray kayalar артында gizleneler. Topal Bey ise atını yügeninden çekip birden toxtatıp, yaxşılıqnen özünüz çıkınız, meni açulatmanız, saklanmanız, dep bağıra. Bey bu sözlerini nafile aytdı. Kadın milleti zayıf olsa da, balasını beladan qutaracaqta, elmazdan da qatты olup qala. Zemine Allah'dan yardım soray. Ey Tanrım, kurtar bizlerini. Taşqa çevirsen çevir, tek Beynin koluna berme. Tanrı, kadının duasını eşte ve yerine getire. Ana balanı taş urbalarına kiyindire. Topal Bey taşqa çevirilgen kadınlarga yakınlaşıp, açığından kuturgan alda olarını kamçılamağa başlay.
ішінің асылыны, ниетіне иріп оламажағыны аңлай. Бей, он чифт огызны мында айдап кетірілмесіні емірете. Ташқа чеверілген қадынларны арқаннен богызлерге бектіп, ерлерінден көчірмеге ве яқшыжа чекмелері үшін таяқларнен ұрып, айдамаға емірете. Огызлер чекіп башлағанынен қая екіге ярыла ве адамлар ажынықлы бала сесіні ештелер. Гуя ташның ішінде кімдір ағлай: «Вай-вай анам, құтар мені, ярдым ет, аначығым». Янындаки қаядан есе: «Қорқма балам, мен яныңдан» деген сес ештілі. Адамлар қорқып, өгізлерін ташлап, көйге тараф қачып кетелер. Топал бейінің өзі де қорқып қача. Өзі қача, ташқа чеверіліп қалырым деп, артына чеверіліп бақмаға біле қорқа. Адамлар çok vaqtqa же bu yerlerinin yanından keçmege korka ediler. Barıp bakmağa cürat etkenlerinde ise iki kaya yerinde turganını koreler. Olar şimdi de anda Kaçı özeni yalısındaki kuşu dermen ardında turalar. Lakin ana bala kaçıp oldular mı? Yoksa ebediyen taş kayalar içinde kaldılar mı? Bunu kimse bilmey. Bazıda fırtınalı havada yel koyge kızçıkның ve anasının seslerini alıp gele. Vay vay anam, yardım et, korkma balam. Şunun için de adamlar bu kayalarga vay vay anam kaya ve korkma balam kaya деген adlar bergenler.